Abi oslan mısın? Başla. Silav و ریز تماشاوان هجام بخیرات سرچاویم سرسریم راحتنا برنامه دما فطاره هنک جاران وسا نفسان ما و شیطان دگیجه هفدود بجه یالت دوی مها حزیران دا وی مها گلار ده چوار روژی بکری ها روژی هات ایران گیشتن 29 روژیه 29 روش بگمان چوا در باس بود وی مرف وقت بجه حساب کافیه کجی البت مرف بکه لی اف روژا کو مایه مرف چوا در باس بکه او کسی که 29 روز ناف عبادت در باس که بگمان البت او مکافاتا و مه وک کو باران کو آنها هات الرحمه کو آنها هات ان شاء الله رب العالمین لسروان دا ببارینه بگمان 29 روز ام لورینه لبرگولا خیر الرحمن جانا بارانته جانا طاف درته جانا باته لی ام 29 روز ام بهفدونه ام بهفدورانه ارمان جامع او کو و محبته ام و تشتین کو رمضان جمعه بجه برکت رمضانه فضل رمضان به هفدورا بلند بکن ارمان جامع بگمان اویه که حتی دما فطارا عرفایجی یا رحایجی امد وی داری دابن هم برکته هم و رمضان خوشک به هفدورا می اداب کن ایران بگمان مش رقم مهم هي سبه دسبا این هر کس او هر فطره خوب ده نوسا صدقه خوب ده زکات خوب ده فطره خوب ده الفطر قالوا اللي كيدتشن فطر شوادتشن كسي يقول شافعين فطري خود دبي الا بجنم بدن يعني خوش بكن دبي كسي يقول حنيفين قالوا كسي يقول دردونا وان كستنك او فطري خو بدن وان ابي شو بدن شغاسه بدن زكاه اخو صدقه اخو بيكم بطيبتي صدقه اخو او شو بدن كينا او كسي يقول او صدقه بدن اي بدن كي ام وان مجاره خبردن اینو میوانه کی میشه هجا یا پروفسور دکتر موسی Kazım Yılmaz ilo meyvane mine eme bahsa hem alikariya Müslümanan hem vi 29 roş çava derbas bu van hocam çava derbas bükün fıtra o sadaka me haberde begum adama ko sadaka u fıtr be elbet meseleyin hoşi dertin rojeki iki tüccar dibece ko ez zikata mali xwe ez sadaka mali xwe bidim dişe cem zataki 7% بجه حال مسئله و از کسی که ناز نکیم کسی که فقیر ناز نکیم از زنگینم دولتمندم از صدقه بدم کید بجه او ذاتی بجه دلیت کی رونه هر بدوی در تز زکات که وان درادگره هاوردادگره یکی وسا چاوی کور یکی وسا سقط یکی وسا پارسکه دسته خو بکریه چرات که وقت بجن نزدیک دی حب زیرا ددوی اوراد بدچه درو سر در باس بلد نره اوینه کو فقیر بو پارسک بو پری خداوی اوید بینه لگل حوالی که خواه صحبته که تکر هنه گوی خونی زک دکه دبینه کو بحثا اف کسین کو وی 10 کو داید بجه وی 10 دا من ناف او از چی من کیف کر از هاوردا ناو که دا من عراق خور تشتر نماید بجه یاد بجه من چکر ام وینا من زکات وقت بجه صدقه خداوی چات سریم دیسا چه جمعی ذاتی بجه حال مسئله اوه هی تمامی خبر ده وی ذاتی یک پرکی بصف چوچک دیده ام بجه زیره کی تنه دیده بجه قن خبر نده اما وینا جی هرش بو من از صدقه منه هر بده یکی فقیر در دورا قوانا دنره یکی صف فقیر دبینه بسا او کجی صف فقیره دیاره تیپاوی ده دیاره دیچه ددوی یاد بجه من چو ده زیرا دا وینا پارسک یکی بسا درکت وینا زیرا کی دامن الا تشکت ویداه چه وی تعقیب تکن وینا کو پره داوی چه تعقیب که دیچه برجی که بسا چوب هیه وینا کو ام بجه فقیر بو لبر پوشته خدا بسا منیش که مراربوی در دخه بسا داتین سر چوبه یاد بجه اف چیه یا اف چی کسه که مراد که چه جمعی یا تو چی کسی که بجه اف چیه اوی مریشکی چیه تا پوشه تی خود درخصی مرار بوی بجه یا از فقیره کم از جنا خو زارکه خانه 7 روز مخوارن جنا خوریه موی مریشکا و توتکا مرار بوی مدید مگو بلکی هی من بین کر بینا و هندک بو مگو بلکی از شارژه بکم از ببم برا خانما من زارکه مرا چک البته ام برچی جیول زاروک اداره ناکن هو دبجه اف یک چوابو دجه توی پریش دامن از لوما من و مریش که دانی از هرمش خورا
انا قوتك انا نان وفلان بيوان تشيك بكره مزيار مال خويا رابط ستوي جم وی ذاتی یاد بجه حال مسئله اوه مداوی وینا و صدرکت یه و صدرکت چه حکمت وینا کاش مرا بجه هکه فقیر در دورت هبن کسی که تو بوان زانبی فقیر هبن دویت پیشی مال خواه صدقه و فطره خود دویت بدیوی هکه پره که تا قضان چکریه نه حلال به او پرجی دچش تشتین نباش را ایرو امه فطره و صدقه خبردن بگمان او کسی که پرسی وجه هبن او کسی که دربار صدقه و فطره دا سا دهشی و دا پرسنه کرم کن دناف برنامه دا جهزی پرسی و ببرسوینم دما فطاره دست بکر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما
عاهدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. هو الله هو الله هو الله جل جلاله. هو الله هو الله هو الله جل جلاله. الرحمن الرحيم الملك هو الله. القدوس السلام المؤمن هو الله. المهيمن العزيز الجبار هو الله. متكبر الخالق الباري هو الله. المصور الغفار القهار هو الله. الوهاب الرزاق الفتاح هو الله. العليم القابض الباسط هو الله. الخافض الرافع المعيز هو الله. المذل السميع البصير هو الله. الحاكم العادل اللطيف هو الله. الخبير الحليم العظيم هو الله. الغفور الشكور العلي هو الله. الكبير الحفيظ المقيت هو الله. الحسيب الجليل الكريم هو الله. الرقيب المجيب الواسع هو الله. الحكيم الودود المجيد هو الله. الباعث الشهيد الحق هو الله. هو الله الله هو الله الله هو الله جل جلاله. خب جدا ناسين بلی تماشاوان نجا لبرگ الله خلیل الرحمن هر وها ایرو رحمت دباره طبعا رحمت دباری هم هاتن جیخو گرتی لبه داره بجن مدرسه رزوانیه بسا وقت جیم میوان خانه که بسا خوشه اوده که بسا خوشه هم دما باران هم خود نوی داره مگویا یعنی رحمت دباره و مهیج رحمت دباره مسئله وکو مرف سیوان خواه که مرف
بيجي برا او باران او رحمت لمن بار مرب اسيانك اما مساله دبكو مرب صدقه دبكو مرب كنك دبكو مرب سري ايتيمك مرب مزدا بك خلاص يا مربايا مرب نزانه مغوتو چه برنامه مدن دا مغو رب العالمين دو دشيره دوستين خود و دشيره دناف انسان دا رب العالمين رضا خود و دشيره دناف تشتين كو امن نزانه كو كيجه رضا رب العالمين دسكادا بكر رضا رب العالمين de او کسی که دستی خوب ده صدقه کی دستی خوب ده سری ایتیمه کی مزد دلی و خوش که بلکه رضا خودت وردا به ما هر تش خونه او کو مر رضا خودت قزانچ بکه عمل مروا هر تشته مروا و دنیای بگمان جبو آخرت هم دکن لطبی دنیای ام انسان بشرن خطا هم دکن دنا و دروین دنیای دا ام راستی کی تنش بیرات کن او جمرنه 6 7 سال 5 سال 6 سال خو ام ددن جبو کو ام و دنیای دا راحتی بجین ل دنیای کو به سینوره ام جو چخاص تخابته بگمان رمضان جبو وی تشت تخ بیرا مرواته البته ایرو می بحثا مشارکه خوش بکن دوان روزن داویدا زیادتر چته داینه من دسبه که داشگو فطرن صدقنه انفاقه افی پیفا انفاقه نزانم گلو و نزانم ایرا میویجی صاب برفره به صحبتك گل که خوش به میوانك خوش به صحبتك خوش به محبتك خوش به تبلیبون او دولمنت و انشالله برکتا فضل رمضان اجي انشالله ملوی حتى کو مالی عرفه بیجه الله اکبر ام دوی در دابن کو ام و محبت و برکت ام زیاده بکن انشالله کو بدلی و بجی ام جی کیف خوش ببین پرسه وجه هبند درباره صدقه دا درباره انفاق دا درباره فطران دا درباره آلیکاریان دا متکار مساج خال سابیا فیسبوک TRT کردی تیوی توییتر جدیسا TRT کردی تیوی آن برنامه همه فیسبوک ویژه دما فطاره متکار مساج خال هم سر فیسبوک هم سر توییتر جدید کانه بشینن دنا برنامه داشی پرسه و او برنامه دولمت تر بکن از دوی باوری قناتم جد دوی کدایه از الگل پرسه و جیبم حتی جسته مربز پرسه و جی ببرسی بینم لگل مگو هجای کی ماموسته کی گل کی هجا پروفسور دکتر موسی کاظم یلماز ایرو میوان ما لدرگاه همه لمکان ما حاضر آمده تو خیلی پیستر چاویم راحتی فرشته راضی به تو چوایی باشی اون چوان باشه ان شاء الله از بنی والله خدا پیغمبرش راضی به عرفا رحا کوسا هم برکت و اوی مقام وصاب برکت مقام حضرت ابراهیم ایوب پیغمبر کو مرفت و دره گولا معصیان بینا مروا در دل و دره بگم اف رمضان من یا از بجم جاره کمینه کو از سی روزی از الباجاره کی دنه باجاره کی وصا مقدس و دیروکی از دکم از جنات بجم رب العالمین نظام شکریه کو رب العالمین و فرسنده و امکان دائما مگوی رب العالمین و دشیره رضا خود و دشیره من نزانه و کرد در که و کرد هاره هجه من 29 رو در پاس دبون بله سبع روزه سونه بله سبع عرفه بله سبع عرفه معلومه گوتنه کام کرده بجی والله ما پشتا عشقان ایو سلام من پشتا روزه عشقان بله دام هیوید کن او پشتا منش کنه ان شاء الله پشتا منش کنه از بجم مگو او پشتا ما بیش کنه خرابه والله جان از بجم پروفسور از بجم یا تشتی که مرف جه حزب که مرف پشتاوی ناشکینه یعنی مرف جه حزب کنه مجازیه معلومه مجازیه یعنی ما پشتاویش کنه یعنی ما پر ما در باز کرد بله ما در باز کرد بله ام معنی ام وی معنی پیوادین بله بله سرچاوی ما سری ما تو دوباره اینو معلومه بارانه طبی بلاوش به قصیده ما چه دبه چه نابه اینو براکی من مزافر جی لگل منه جيب خيراتي سرچاوي راحتي 29 روز از براكه مزافر جن به هفدورانه 29 روز چوا در باس بو ها ایرو نسا وكامنا لزو بس باقي مسبلا توه نسا ميكروفون تجي تكات ميكروفون تگو باي کی چوا تگو وكا بريسكا كم مسباكا كله خستو شو الجنات بيجي عيني وكاكو مرف چاوي خو بگرو وکه ها عين 29 روز در باس بو طبي مس قرآن پیروز در خود تعالی دبی ایام معدودات دبی روزی هجمارتینه روزه هجمارتی زود در باس هجمارتینه یعنی بسیار رویا 29 و 30 طبي اف امكان جي قال كي خوشه كمر انساني وصا خوش را اكيبك وصا خوش را مر بهدو در باس بك او زياده باشه او هم بتعم ترى والله تو تسال شايف راكي براك مزافر كيف خوش بو اجا هجم معلومه مساله فطران دا وصا
هفتي كي بري بو از باور مسر صدقه ما سر زکات ما برنامه کی چیک ما گوم صدقه و فطراج خبر ده جا پرخ گلم دوی مسئله دا مساجش مرا قاوتن ما مساج حبه کی منه برسوان جبرکو هم مذهب شافعي مذهب حنفي كتر نوا هفدو مگویا دنیا وسط دورانه که وسط ام دنا في حركتيه في لو تفكير اذا جان ام هنا تشتا وين دات كن كيجا راسته كيجا نراسته ام انا جبيرات كن جايرو حتى دسمه باليكاريه مسلمانا اليكاريه بيغمان صدقه فطره جمع خبر ده يعني مجاره من ناس زكاه راستي بله لسر قنجي كرنه مرو قنجي بانسان بك وصدقه بده وانفاق دريا خدي ده بده مال خد دريا خدي ده بده مثلا ما مجاره ما جه جامع اسخوزن في هشاب مجاره ده فيهم اشتب برسم وك ماموستيكي وك ام بجن سيدايكي عالمكي كو عمرت جي مصر مرف البركسين كو صاب عمريوان جمروا مزنتر بشيرتي وانجي غوداري بك نا بنسبه هركز يجي هر جنجي لبر يكي وصا ام بجن عمري بشيك جي مصر نصيحتها جي قبول ناك از قبولتكم نفسا مجي بچوكه از بجنكم 29 روجه ما درباسفون اما روجه سبه ودسبا سبه پیشیامه اما روجم چه در باس بکن والله چه تفسیر کیش راستی از هیوی دکم گو مسلمانا و باورمندا زکات خو و فطره خو دانه یگو ندابن يعني خير خوي مزن نكربن اف جوار غنیمته يعني وقت تشكي جو بدسنا كذا السبع عرفيه معلومه بلا فطره خو بدن بلا قنجي خو بكن قنجيني واني جو نكربن صدقاني واني جو نكرب مش خين زكاه او شتي ماذا لازم ام بدن شو باورمند جويا او دين خديش خو تعالى ويش هر كسي دخوازه او كسي جو زكاه خو بده لازم الشرط ايمانه ياو بس جماعه تشكي زياده دخوازه خو تعالى دبي انفاق بكن اجا انفاق شيء انفاق ابا قومرو تشكي بخوارن يام بخوارن يعني شي يقول لبس به يعني جو كنج به قومرو دريا خودي ده بده انفاق ابا اليكاريه علمي شي انفاقه يعني انسانك يقول عالم به وطلبك بجنبي بكا درزك بدمه دما جو عالم به جو او درزه بده وفقي او شي اليكاريه او شي انفاق دريا خودي ده هجا موشخ انفاق مرر نبشه تشكي كو مرف بمادي مرف بده نعم بله يعني مثلا تشتي معنوي جي دبن تشتي معنوي جي دبن بله تشتي جو بخوارن يام بخوارن يانجي يقول لبس به يعني كنج به قمر دريا خودي يانجي اليكاري کی علمی اليکاری کی معنوی تو شیرت کی لیه کی بکی تو شیرت کی انسان کی لگنج کی لخورت کی بکی او شی انفاقه دریا خودی ده انا وقت تتكي ان بله ان شاء الله خوي تعالى قبول بك يعني دماغو ام لفيدا وقت ملائكته ام ببيبن ولدرفه ام عمل ما نباش باش خو ام بشوته يا راسي شوت ماذا يعني اول ام ده يقول كيفن اما وقت يقول مش بو خوي تعالى خبر بدن وبيفا مش بو خو ده ان شاء الله خوي تعالى جمره بك انفاق ان شاء الله ان شاء الله ابجي انفاق معلومه بله بيجا لازم ام باورمند ام هيني دانه ببن يعني دريا خوده ده ام بدن او انسان يقول دريا خوده ده ندن ونعلم بين دانه وهين دانه نبن شو او نقارن بدن تقول دانه مساله كتبيان نظام انا tam وقتي بي نه وقتي بي نظام بله كلام كده برا سيدالار ما مالي ما برا نخيدن قلتنك او مساله ك روجي كي چه بر بندا بحري و بيوت شامبتا و تكوسكي اوفيوس او ملواني و صوباري نظامه بله مالك دور داد بینه یعنی مگو مسئله یعنی خانه خیدن مالک دور در باست به وید بینه خود خانه فلان با هم خود دستی خود آوشه جه دستی خوب دمن دستی خوب دمن دستی خود ناده ایکو کتیه جی ماله ایکو کتیه سکی آوه جی ماله ایکو دستی خود جی بدمن او جی ماله حیرات بجه گازی دست کن نکه دستی خود آوه بخن که جرات بجه حیرا ماله اوینه ایکو آوه ده ماله هر تم هینه استاندنه بيجي اشترى دستي من نبيجي كدستي خوب دم بدستي من بقرة بله بله اف حكايه لا بله اف جهايه اف جهايه لازم ام نتم بستينا ام بدنجي يعني انسان باورمند قالك هيم ببن وبعلمين دانه
جا پروفسور کاز إذا الرسول قرآن بيروز ده بيجا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بله دفيدة ده بحث زكاة ناكرية مطلق قوتية يعني آيات كي بلو فرها قوتية مال واندا إنسان محروم وإنسان قبو خزن حق واند مال واندا هيا مال باورمند هذا بله إنسان قبارمند ده حق فقير هذا مال مد هيا إجا كيما وي زكاة معلومة كيما وي أم نبحث زكاتك بله مجارة ما قول سر پشتی زکاته تشکی گو خیلی زکاته ام بدن خود تعالی يعني لازم ام بارمد لدور خو ام بنرن كي فقيره كي احتياجي بي هي كانك ام قنجي بوان بكن وام مال خو دريا خو ده بدن وام وان شابكن وام كيف وان بينن د قرآن ده بحث انفاق دك قال لك آيات هنا حتى سورة البقرة ده دبيجا رسول خدا تعالى دبيجا أو كسي جمال خدريا خدا ده إنفاق دكن دب مثلهم بله كمثل حبة بوجد حبكي بتشيني أو حفت سنبلة درخة وحر سنبلة كي صد حبتي دبه يجابو شقيس بو حفصت نوصى بله والله يضاعف لمن يشاء أو كسي قدريا خدا ده بده خدا تعالى جويرة قات زيادة تردكه يعني نحفصت دقة حفتي حزار دقة حفصت حزار دقة حفصت مليون هجاء من أبي حفصت مليون أبي حفصت حزاري أنجي حفص حزاري في خيري تدنا وخفتنا خذ تشتكي يقول تقول أم بدن در دورا خواه بله بيشيا صدقه يعني آلي كاريه دبين مر بده در دورا خواه يعني بله. أهلي خواه مرد كارا بيجا أهلي خواه بيشيا حقي وانا نظانم بله أو دفيدا از خوازم بحث آياتي كي بكم خدا تعالى سورة البقرة ده آيات 177 ده دبجا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دبي خيرا مزن معنا بريتشيه دبي برنا أواجهن بري خو بدن فيالي وفيالي بري خو بدن شرقي وبري خو بدن غربي نا هذا بر معنا خيرا مزنه يعني حاجة هون دخوازن جو خيرا مزن هم بيجهن خيرا مزن أجوارا بيجن كاتشية تمام دين إسلامي وحقائق إيماني وقرآن الدفاع آيات ده الله أزت بلي أزته بقرة تقول صدو حفتي وحفت صدو حفتي حفت دبي ولكن البر خيرا مزن أذا قالي باور مندان من آمن بالله أول هنا خد تعالى إيمان بكن واليوم الآخر روج قيامته والملائكة هنا إيمان والملائكة هبه والكتاب قرآن هنا إيمان بينن وكتاب خده دي ترجي والنبيين وبيغمبرت خده وآت المال على حبه وجدل هنا مال خو بدن جدل نبزوري وبطنقاي أفجي مهمة بله هنا بدن كي جاء وكرم كيش ذي القربى يا كمين أقرباء دوا قو فقير بالمعلومة نقو نمحتاج بن ونجا منتي خلوان بكن نا دما قو محتاج بن وإجوان محتاج تر نبن لدوراوه جيران كي تهيا ومعرف كي تهيا يك لاوي آبتا أمي بيجن يك جي جيران تهيا بله ولاوي آبتا معاشوي 5000 و جيران تهيا 2000 ترابي صدقه خو بدي وي لاوي آبي خو أو نبو شوي فقير تر هيا وجهك تقول أهلي و أفانا كينة يعني مثلا ذي القربى أهل ما كينة مثلا إيجوش بابا ما نزيكي منا وإيجوش جديا ما نزي ذوي الأرحام جديات ما نزيكي منا أم جوانا دبن ذوي الأرحام خالتي كما متكت ما أبي ما خالي ما لاوي خالي ما كوري خالتي كما بس مامد ما بله هيك براو خوشكو أو كيفين براو خوشكو أو جي المذهب الشافعي ده مرو كاره بدوانته المذهب حنفي ده مرو كاره بده باب خو وديا خوشي يعني شيء حنفي ده بله يعني شيء ده أما أو كسي جو قال كي نزيكي مربن وكبر ما وخوش كاميرا أو هين خيران مزترا ودما فقير بن تكاري بديوان بله ودبجة واليتامى هنا بدن يتيمة مهمة حقيقة أو كسي جو بابا وان نبو وفات كش والمساكين فقير إنسان مسكين قيسي دشخلا
خودت تعالى مالي وان زيد ناكل او شي قدر ومسايا يا نزانم بشغل يا نجي إيشوان لها براسناي سيدي مثلا أنا بيجي مثلا نسيبي تانجا نسيبي يا نسيبي تنا حقيقة تشكي صحيح بل الراستا معلومة خدت تعالى تنزانه بوجه رزقي كشي تشوا إنساني بدأ شي إنسان يقول هي رزقي معلومة وبلية يعني چند لقمات بخي بلية الجم خدت تعالى از باور ما بيجي صنافك عزمونه نساش بو کسی کو خودی چند آوت دلوپی آوت وخوی چند نفسات بیستینی الجم خودی بلیه ایگو مال زیاده دک اوه ایگو فقیر جی دک اوه اغنا و اقنا دبی ایگو فقیر دک جی اوه ایگو زنگین جی دک اوه نکسی دنه يعني دفع مرب إسيان نكه بله وابن السبيلي هنا بدن ريفيا كسي قب سر رياضنا أنا ما بشيل قوتا قو بدن أهلي خواه بله أهلي برا قوتا بدن يتيمة ومسكينة فقيرة وخديه قو بسر ريانا أفتش ما مهمة زنجين بنجي معلومة إنسان يقول سر ريايا دل بجا يعني إيش يبي الهبناي بريوي خلاص تبان دريد دمينا نكار خو بيتين أهل خواه بريوي هبنجي دوستي هبنجي نكار خو بيجينا وان للريد مينا معلومات هارية بيبك يعني وكو كسكي ويتنه نصا بله ده غريب دمينا غريبية ده بله وابن السبيلي والسائلين وإنسان جوا بخوازة يعني جوا تشكي بخوازة وفي الرقاب وإيجو بن دستبن يعني ما بريتي ما تقول كوله نهان نمانه الحمد لله نمانه أو نهان نمانه كولتيا مودرن هي مثلا تفردا أم بيجي مثلا باترون ونافون دوان إشياء فلان ديوان عمليان هنا يعني بل أم مجاركي نوية وتشكي مودرنة أم مجارة ما زادت لها يعني بل أم حبكي دودريجة أم دفي مجارك هذن أم زادت دودريج بكن يعني راسي كولتيا مودرن هي نقولتنا يعني قال لك إنسان هنا إنسان الدولة من شخورة إنسان كرنا كولا يعني وكولانا هم أمكانهم بيجوا وكولانا فقط مجاركي أفدي ترى يعني أبنا مجارة ما يعني نزيكي مجارة ما تشكي دي ترى وزيادة بشتغالي سرفي زيادة دبي ديانة السرفي مسألة روني وأبجي عشكريكي بكت شكي أفدي شيء دولتي يا شيء نيش مثلا هم أم ببيفن وببيفن ما شيء بنا أب قانونا وبحركة الجواكي جرك شيء تشكي وصايا وأقام الصلاة والميش بكن هن خير مزن وآت الزكاة زكاة خبدن والموفون بعهدهم دسوزا خد بسكنن والصابرين في البأساء والضراء الفقيرية دجي ودالطنجية دا جرك صبري بكن وحين البأس دماغو غزور لوان هات بس أما بين كاتن حربي أما بين يكي زور ليكر جرك صبري بك اشتا دبي أب إنسان يقول راستن وخدت على الراسية وان قبول دك أبي خدت على هجمارتن دبي آيات ده هجم من ربي عالمي وصا عشكري كريه بله عينه مثلا د بقرة ده سورة بقرة ده وصا هم بالريكو بيك إنسان كي أصلا يعني إنسان كي باشي دفردا موديل إنسان كي باشي هي كسي كي كو أو خو خلاص شي بك عمله كي باش يعني أم بيجي خديه تقوى أفكسه ليه هجم الدنا في حياتي ده ما قويا مثلا أم إذا برا جهاف تخيدن برا جهاف دو تخيدن يعني دفش أبو فلان يجي جيران فلان بيوان برده بيقومان كسي كيكون محتاج ووش أخي ما قويا درباره في آيات ده وش أخي أم جبركو أم كوريا أبي خورا يجي براي خورا أم خبر نادن أم آليكاريا خوشي نادن وي وين تشيك صد دستي مرفضة بينه يجي مثلا ربي علامة تشتكي أمر في أم ناين نجي بشي حديث الرسول خديها صلى الله عليه وسلم دبي جاء أو كسي أقرباء خورا قلنا بيفا وقال لك صلاة دبي خويت على اللعنات أخوان دبارينا تشكي لا باشا معلومة مروب دما جو مرض يكج مرض ما نأهل إيمانه بأم بيجن فاسق بأم كارم بير خبر ندر بله دما جو فاسق بأ ندر ياخد يديه أم جراد بيجن كرو روجي بقرأ دبي نا روجي تشيه أم دبي كرو قرآن بخينا دبي قرآن تشيه أم دبي جن مش كدبي مش تشيه دما جو وساج مر ببيجه حق ما جو أمبير خبر ندن هيا أما نصيحتي ليه بكن دما جو نصيحتي ما قبول لكش إذا تجدس ما درنا كذا بله
ام كارم بقول خبر ندن اما لسر تشكي دنيوي ام بيجن خاني كي ما هبو ام ارتاغي هبو ام لسر خاني وياخذ لسر اردكي لسر عراساكي لسر عرباكي لسر تشكي دنيوي ام شاب غيدين وبالصالة ام بهفر ما خبر ندا ام بنبيفي افتشكي حرام تشكي حرام شكر ربي العالمي كو سبينادس درفتك امكانك وسجه ما شاء الله او عادت او كلتور او چاندا ام بجن يا مسلمانتي لسرمجه دروجا رمضان دا دروجا ججنه دا ام بجن وش بدروجا يا لهفهاني جي هي وصايا ان شاء الله كسين كوصاج هف خيدان دين اما فرصه نصح اجي انا دريوان خا هربت لدريخه بيجا السلام عليكم ما دام بعصافي مساله كده دفي كي بشي هذا يبكي كاري مازن والله كي غبو خاز خير اخو مازن بك او بري هره كي بري بچ خير اوي مازنه بله كي خير بخواز بچ خير دفي هره ايغو خير اخو مازن دخوازه او هره بله بله اجي جاز تشيك بشي نبسريه يعني بله ما قلت صدقه ما قلت فطر ما قلت عليكاري كسي كي كو بخواز عليكاري كي بك افينا دولمان نرى تنه هي يعني كسي زنجين هي يعني راستي بله يعني اف جو جوامريه يدان يعني انسان جوامر hani bitirki ben cömert Bele. kurmat ben cömert ne olsa bele cömert insanı cömer dedin insanı gu alimi be cömeriye ev dedin insanı gu çukus be و بخيل be şu او نقاره مالي خو بده bele نه يعني حتى شيء اسماء خدي معلومه يك شيء جواد وكريمه اسماء الحسنى جاء اسماء خدي تعالى على قوام بالتمام الدنيا هي بالتمام مخلوقاتها على قوان هي اللازمه امجي ام دفان اسماء خدي ام بقرن شاوا قو خدي تعالى جومرده خدي تعالى جومره واهل كلمه قالك امشي اهل كلمه بله شاوا قو خدي تعالى عادله قالك امشي عادل بله شاوا قو خدي تعالى مرحمته ويها قالك مرحمته مجي زيده به يعني ام لاسماء خدي تعالى ام لازمه ام مزكن زيرا رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمان كريا قوتيه تخلقوا باخلاق الله قوتيه باخلاق خدا بقرن وخوك اخلاق وبلا وق اخلاق خدا به اخلاق خدا شو ام بي بقرن ام باسماء حسنى بقرن بله خدا تعالى اهل كلمه امشي قالك ام اهل كلمه بله هجام الازفيت برسي زي اوصل بزفرينين بشكل كده نزشتر برسي بله كلام ما جو يعني كسي كيكو كسين دولمند كسين كو جامر حقيوانه مثلا ام بيجن انا ها هنا روشه هنا كنا باشه يعني ام بيجن كاتيجوريا وصفيا فقيريه دانه بيجي حيل از زنجين بفهم دمك از زنجين وز انفاق خبتن اف بله تريد تشتي وصبرش والله ابنخ ابنتشكي باشه لو را ابنزانم بكنجي امي بمرن هذا تمري تمام تشكي باشه قوم يرو بيجي والله نهاس فقير از نادم لبله قو از زنجين بوم از دولمند بوم از بدم اف باشه يعني شيء افتشكي باشه بس بجالي كي نباشه نزانم بكنجي امي بمرن شيء انسان قو فقير به جوي فقيرتر يك هيا گرک لوی بگره و یجوه کی خو فقیرتر آلیکاریه پی بکه گرک صدقه بدیدیه گرک خیره کی پی بکه چه قیسی فقیر به جوی فقیرتر محقق هیا البته نبوسا بله و گرک د تقوای دشه پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام فرمان کړی ګوته ام سر خو بنارن یعنی ام پیش وقت ام مشدکن و ام زکات خو ددن و ام فقیر آلیکاریه دکن لبله دماغو ام جمع بلنتر هبن ياك هي قالك خيراتك قالك ام لوي بنارن وامشي خوك وي بكن نا ام الابن خو بنارن يا فلان كاس زكاه جناده مزددم روجي جناغرا مزدگرن نوصا دلوان انسان جو قالك جامرن وقالك اهل عبادتنا وقالك اهل تقوانا تلوان بناري وجا ايجو فقير با تلبن خو بناري كاش من فقيرتر هي تنيا هي از اني كاريه بكم بله بله برا نبيجن تنه برا فكن او ببينن اجا خدای تعالی دبجه اف ندان بخيلي وتشكوسي جا اخلاق نفسيه يعني خدای تعالی نفس انسان تشكوس خلق كري راستي الله بله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين يعني عبد الرحيم ماذا هي بله وصايا بله دبي خدای تعالی انسان چاوا هاتیه خلق کرن
ولو قالكي بطبعه انسان بطبعه انا ام تركيد بين الشمارق بله نتبتي بله بطبعه ولو نتبتي يعني نرحتي نرحته بله اذا مسه الشر جزوعا دماغه خرابي بيدبه دقري ودك هوار واذا مسه الخير وقو قنجي بيدبه دست خو دقرا نادا كسيدن الا المصلين او كسي قول ميشتكن او نوصانا وجا يكاره اعتراض المبكى ببيجا يو قالك انسان يقول ميشتكن ام دزانن وتشكوسن وبخيلن اجا ايات شواته خد تعالى في معنى نجمت خوزه دبي قالي انسان يقول الميشتكن هون نوصابن هقال هون دخازن هون اهل المجبن قالك هون نوصابن يعني دماغو خرابي الوبو قالك هون صبر بكن ودماغو قنجيب وبو هم بدن انسان دن ساعت خوش بله قرآن ده سورة حشي ده آيات كي قال لك معظم هيا دبي ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون ايقو بخيليان نفسي خواه باقش بك دبي او خلاص دبي ما شاء الله بخيليان نفسي خواه طب افجي خوديه كسيكي خوديه تقوى به بله ام بجن ام بشرن طب ام خطايا دكن بله ام هرتم وقت بجن كو انا كسيكي كو زانبه ترحيمه دا اف تشكوسي هي طب اوینا وقت بجن اوی حیات جی وقت سناوکیه دوی مرف خو پرورده بکه کو مروره انسان کی باش در رحم دا اف هيا ام خوب کن انسان باش هجا ام صحبت خو دوام بکن بله سام بین ودان که بدنه چه دبه كلام که بله به حرمتی چه ناوه نو استغفر الله لكن مزافر هوا في دري اجبر بجم هم فري صبتك اوكي عم بجا رطوبته هم روجينه السريده بيجي خانم امجي اذا بيستناه روجه ما بدر ام تشيك وسطيان ام وسطيان تيرو تشيج مره بخيني امي قصيده اي محمد سيدي كون مكان اي محمد بحسب پیغمبر بكن عليه الصلاه والسلام مسالوات انسان خاتم جمله رسول وانبياء رونيا شعب قلوب اولياء يا رسول الله رسولك صادقي يا رسول الله براستي ناطقي ساعة تطوش أي محمد سيد كون مكان أي شافع محشر رجا قران أي تنور غرب شوقا مشرقي صاحب تاج براق بيرقي أي تنور غرب شوقا مشرقي صاحب تاج براق بيرقي خاتم جملة رسول أنبياء روني أجاو قلوبي أولياء يا رسول الله رسولك صادقي يا حبيب الله براستي ناطقي يا رسول الله رسولك صادقي يا حبيب الله براستي ناطقي نوشيرين سر بلندي عالمي مردوم رخستر تخمي آدمي سرقل باغاج وجهي تبابي وقت شيرين
خوشک کست نبی سرگل باغاج وجه تبابی وقت شیرین و خوشک کست نبی خاتم جمله رسول و انبیاء رونی چبو قلوب اولیاء یا رسول الله رسولك صادقي يا حبيب الله براستي ناطقي يا رسول الله رسولك صادقي يا حبيب الله براستي ناطقي لو جنورات شبارش بشفق يك إشارة قوت دا هيب بود شق نقطة نورات دا أرض سما عرش كرسيه برج تبتدما نقطة نورات دا أرض سما عرش كرسيه برج تبتدما خاتم جمله رسول انبیاء رونی جمو قلوب اولیاء یا رسول الله رسولك صادقي يا حبيب الله براستي ناطقي يا رسول الله رسولك صادقي يا حبيب الله براستي ناطقي أي محمد سيد كون مكان أي شفيع محشرة روجا جران يكون نفسان تشوفش الإنسان دي يعني أفينا دليل درباس تبع وتشتد فكرة قلبي نازل دكة تدستيوي ودنفسينا و ربي علم يجي هر وقناك نسبة هركزي في هنر يعني نصا ساعتها خوش برك مزافر مالتا وبا ام بحثا زكاة دكن عفوا ام بحثا صدقة دكن معلومة زكاة جناوها هفدود أنا ما بحثا زكاة كربوكو هم صدقة وهم فطر وقت بيجن يك عالم أبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی یک تجمعی دبجه ایدی گناه من بتکسکینای في ربصاد قدام ما بتكسكيناي أنا الرحمن مش كسكيران نما يدي ياكل بر من بكى عردجي جخوا جهرة ند عمرام داير بشه پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم جرا نصيحتك كده دبجه هره سري تيمكي مزبده جبركو قلبيت الرش بيه جاش بكو قلبي مروان رش نبه مگو صدقه بگمان گرینگن مگو صدقه بگمان وقت بجم بله اجي دفت دکن ل صدقه مسلمان اجي مؤمن اجي تگینن جم هفدو ام مجا دشم مجا اینه هر تم صا آلیکاریک صا بجن آلیکاریک بدن ج فلان در جانا صا هم بیزار جدبن نصا از بارم افهه افه بیزاریا منظرم گلو گنج مروارتینه نایله ام زان صدقه بلیا دفتکه ام زان صدقه گنیان دفتکه ام زان خلاصیه که انسانی که مؤمنه که خودیه تقوا و خودیه تقوا خلاصیه ویشی بگم ما آلیکاریه صدقه
هجام جاكا بله وصا اما هات مجرك خوش ده آياتك ده قرآن ده هي ده سورة آل عمران ده آيات كي زيادة مهمة وقالك جرينجا هم تهديد ده هم مزجيني ده بله بشي ام تهديد بيجن قنا برا مزجينيش مرة بينا بله نا أنا أقول مزجينية بيجن مزجيني خوشترى معلومة بله دبي استعيذ بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دبي هون نغهن خير مزن حتى جوهن إنفاق نكن جوان تشتي جوهن قالك للجم دلوا خوشة أو تشتي نقول جم دلوا قالكي خوشة وقالكي هون جاي حستكن دما حتى جوهن جوان إنفاق نكن جوي تشتي هون نغهن خير مزن شتيكو ام جي حزدكن بله يعني افتشيه مثلا بيجن أما مثالك هيا دبي دما أب آيات نازل بويا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الحمد لله أخوي تعالى جويجي رازي به وجبابي يجي رازي به إن شاء الله جمو حضر بلا وجماجي رازي به إن شاء الله أخوي تعالى قناه معفو بك آمين دبي شوية چند جارية بهنا معلومة وی زمانی جاریه هبون کوله هبون کوله جن او آزاد کرنه و جا یک لجومی گلک جه حست کر او هشتیه دبیت خو فکریت دیسه شوی با رسول خدا صلی الله علیه وسلم نریا گو اب آیت بحثا بهی تشتی دیگه او تشتی گول جن دله و گلکی اونجا حس بکن هون و انفاق بکن دریا خدا ده دبیت شوی او گو گلکی جه حست کر او جه آزاد کریه الله بله اجت ام مزگینی جه هیا یعنی چوا دما گو ام دریا خوده ده تشکی بدن ام بگهن خیرا مزن لبلی گو ام جد او تشتی گو ام جه حس دکن هجا ام جه انفاقی نکن و تشتی گو البردل من نقل کی شیرین به ام جوی انفاقی بکن ام جی تهدیده و تعالی مد ترسینه دبی نو صابن بله رجا دما گو ام بیشن چل میه مهیا میه کی نخواش و سقط لکی ده هب اموی بدن زکات بدن صدقه او چه بما چه ناب یکیش می پرسی برین ها بمه کی نه 15 16 روزه سر رمضانه بله گو سیدا ادخوازم از زکات خو بکم خوارن و از بدم خلکی بگو چرا تی وصابکی افیدش تریا انش فقیر ریا اجا سکینی فیدش وی ربو نش فقیر ربو يعني تشيكي كو بده فيداوي هي بله وش چرا اما بيجن فتره ایرو چه قیسه 15 ورقه یا مثلا بین 15 16 نظام 19 ليره 19 بله 19 نه پار 15 بو بله 19 اما بین 20 اما بین 20 يعني وسط 20 بله تزدما گوت تو 20 تو 20 بانوتی تو کاری سه چهار خوارنا چکی سبه ایواری يعني خوارني نقل كي قيمة بقيمة طابي تشكي أو فداش ترى إذا دما قلت تبدي فقير جوير تشترى ده مذهب الشافعي جي ود أي حنفي جي أبهيا ده بيج فقير كي جا باش با جرك توي بدي أما بين خرما جير باش ما تي خرما بدي أما بين جنم جير باش ما تي جنم بدي يعني فيداوي هبه فدا برا جير باش ما تي برا بدي ده مذهب الشافعي ده بيجا جنم زدي جنم بين فترة شنابه برا شنابه مذهب الشافعي ده تمام كتاب مذهب الشافعي وصاد بيجا أي شافعي ما بله ده بيجا دبيتو جنم بدي يعني جه يعني قوت بلد شبه تجوي فترة بدي فقط إلو في زماني أم نقارن بمذهب الشافعي فتوى بدن كسينك له يعني نجنم هي نجاه هي نا إجابنا أفتشكيش فقيرة نباشة نجبو فايدة فقيرة يا أف إلو مذهب الشافعي أم ترك بكن أم بقى حنفي بكن أم شافعي جي أم بقى حنفي بكن يك ورابع ملاكي ما والجند واعتراض علمي بقى الظالم بس هذا تشاو صاد بيجي الكتاب ما بده بيجي قالك تجنن بدي بكي تجنن ده إجا فايدة في جنن والفي فقيري ببا وهذا شوارع هنا بفرش أبني في حق ويجي بكره شو فايدة الفقير بو كيلو جنن بدو باغنوت هنا وصار تدو كيلو بدي 4 باغنوت أما ديانته قلت يا شن 19 باغنوت بله نوصايا أي نوصايا 19 لكويا و4 لكويا تدو كيلو جنن بدي تاخذ خلاص كيش بيه
إيرو جي فقير كيجان باش به وكيجان بفايدة به أما لقوي قوري بكن مذهب الشافعي أما ترك بكن دبي مسألة ده أما خو بدن سريح حنفي ما دام كي تشار مذهب جي حقا نوصل جي فقير عن كيجان باش به أما بكن هجاي من تبي في مسألة قطع مهمة از كلمة يا بيوا إنفاق دمرن جبور رزاق خودي داين هي بله وصل علي كاري هي يعني جبور رزاق خودي مثلا از في برسشته بكم يعني جبور رزاق خودي نداين مثلا جبوكو ام بجن رياية جبو gösterişi يا جبو gösterişi falan evina mesele ka mühime ama ve haberdin tamam şu an neca mago despeki da baran da hate ma xavete ve dergahı nahaca dervasa hoş bir hava ka olsa hinik heye ko amji gele kitibune Rabbi alemi belki وقت بيجن روشة ما تزانبو باران حط ناس سكنية صار نابرك تشوچك أم يبدني أم بري خب دم مكان إخوة لقل ما بينهم Merhaba, namemi Roşan. Merhaba, namemi Bedava. شما که چپ چلخند رونی شیلاجم نو چالو Her zaten badroysun şana. هراش نه که ده نان پاجیه نو که نما نه بنو Brava ki yani çiğ teste gerek ez dire perskevdi çiğ teste. Yeri konuya merhaba, tu pe yoçun ço ana dava kadensken. Yaman tekena. salona gezi kena Sof bevenga bese hanım. Bazdayız. Beno, Asna. beno. Tu terse vasa tu. Kesin ayta çikeken aybımı. اوه مایب دست بکرچی مزیزاف کیف خوش بین زاف Hayat etuva neud, estu mübarek ya. Ezgi tu mübarek kol. Mayev aileyi ekran ام بهاتنا تکی خوش بون بچوینا تخمگین ام یازدمه لبند رحمت و برکت تمان پاشیب دسپیکا روژی مزگینیا مها پیروزه پاشیب برکته برکت پاشیوه ای سال ج مدرسه سور لوار علم و عرفان ج باجر قدیم ج جزیره دبه میوان مالاوه خیر و برکت مها رمضان هر شب بمجار جدا بصحبت عالم و سیدایان ره ساعت دیک و نیوه شوین ده تیل سرکانا ترت کردیه ای خدان کرمی نقنجی جمع قنجی جته نباشی جمع باشی جته سرکشی جمع عفو کرن جته قصر جمع بخشاندن جته دروکاری دروتی نمیج نکرن نفس پرستی نناس کرنات ده و لهم برده و باوان سرکشی جمع
لي أي سلطاني كرمكار بالتفي وان حمون باشيان دي ساجي عفوكرن جي جنابته أي عفوكار أبو سفيان لهمبر تا إسيان كر لي تا أو بخشاند إكريمي يه كوري وي لهمبر تا و حبيبي تسريه الدا لي دي ساجي تا أو عفوكر وحشي شيري تا جناب حمزة شهيد كر لي تا عفوكر أي رحمن دماكو أم دبينن تو أفقاسي عفوكاري أم خوا ناقرن ودبيجن أي خدي لي أم مجي جوي كلام خويا بيداوي بيبار نهيلة بيشك وشبهة تو عفوكاري بيغمان تو كلامكاري بيشبهة تو دي مجي ببخشيني ما ببخشنا إلهي آمين. Evhem sultanu evliya Rabbul alemin Eve mürşide terika Rabbul alemin Eve gavse van murida Rabbul alemin Abdülkadirçi sultanı Rabbul alemin Allah 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 Rabbul alemin La ilahe illallah Rabbul alemin Allah 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 Rabbul alemin La ilahe illallah Rabbul alemin Rabbul alemin Kula deste peygambere Rabbul alemin Hem seyyide hem servere Rabbul alemin Abdülkadirçi sultanı Rabbul alemin Allah 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 Rabbul alemin La ilahe illallah Rabbul alemin Allah 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 Rabbul alemin
بله تماشاوان هجا ام هاتن جیه خواه تبی باران ته کو باران دیسا وره دیسا مهرن هم دره خواه جان هم سر وی مکان نوی مکان خوش و برکت کو گولا خلیل الرحمن و وقت بجن مقام ابراهیم پیغمبر و ایوب پیغمبر لفه دریم برنامه که تیرو تجه به برکت هم دکن یکیت که موجی به برکت دیجا مالا وجی رب العالمین القرآن پیروز داد بجه کو الذين ينفقون في السراء والضراء يعني مؤمن د تنگاسیه دجی د فرهی دجی انفاق دکن کسین عاجزیه خود کن دوی وقت بجه رب العالمین تشتکی جفیه کرانی يعني د تنگاسیه دجی د فرهی دجی انفاق يعني آلیکاریه دکن مگو چه آلیکاری دوی جبو رضا خوده به يعني نجبو کو آوینا بینه جبو bir pere bide bejaha vina alikari necbu veyke. Kese usabken insanı çoğanın hecem az veyke bejim. Bele. Vallahi ev müştereki geleki o giringa o persi geleki giringa لورا خود تعالى دبجا انفاق جبو مبكن جبو رضا مبكن نجبو هنجوار بيجن ما شاء الله تي جواميره يانجي پسنا وبدن یکی فیلسوف کی اروپا هیا دبیجن از مام حیری لوی زکات مسلمانا مسلمان گو زکات خود دن لورا دبی انسان کی گو نجبو مال دنیای نجبو مقام کی دنیای yani necbo hınık pesnavi bidin. U bejn aferim çi insana ki gele ki jomere necbo viji guraba perexwa ego awi kazanç kiriyaj beri ki xwa derxe u bidizi kesbe nahsa bida yekidin tişki gele ki garib ez be vaya. Dibe ev gune imam betişki ve naka. Dibe injak imam vi tişti bike. Hakikat ji bu saya Xwedê Teala ji me re dibêje hem bi dizî û hem bi heşkerî û hem hûn feqîr bin jî û hûn dewlemend bin jî. Hûn ê bidin. Îca roşke Peygamber aleyhissalatu vesselam Musa ferman kir. Go wallahi yek ji hezarî çêtir e, wallahi yek ji hezarî çêtir e, wallahi yek ji hezarî bixêrtir e. Giş sahabe man حیری گوت یا رسول الله چاوا یعنی یک جه هزاری چتره گو وسا چتره یکی گو دو درهمی وی هبن و یکی دریا خوده ده بده چتره جوی انسان گو 2000 درهمی وی هبن گو 10,000 درهمی وی هبن 100,000 درهمی وی هبن و 1000 درهمی بده الله الله لورا اوی نیو مال خدایه گوتیا والله یک جه هزاری چتره و خیرتره یک انسانك هي دو درهمي وينه دريا خودي ده وجا براي عزيز زاني مؤمن باورمند ديگرگامن يعني چوا ديگرگامن معناه في حديث جوارا بيش رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمان كريا قلت لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يك جوا نابا مؤمن حقيقي حتی گوتشت گوش خورا تو خوزه گوش برای خوی مسلمان جی نخوزه نابه مؤمن حقیقی مؤمن حقیقی نصر بله بله هجه من نه قرآن پیروز مرمی دنیره dedi زکات فرض سر مروا بله انفاق خیره yani جبور رضا خوده بله her temjid be لی tişteki ko farze ji infak yani ji alikariye kemtir der bastı be de Kur'an'a piroz yani infak fırzetir der bastı be bele evet sedem çi acaba insan ki insan kana mümin ki baş insan ki muttaki der keve amaca Kur'an'a piroz eve maksadawi eve bele maksada Kur'an'a piroz eve dibece yani ne zekat tani zekat haşte cihde bahsike bele haşte ayeti bahsa zekat dedik ama infak gelek bele gelek hatta ayetik heye tişki acayip dedi ya دبي ويسألونك ماذا ينفقون دبي واشتا ببرسن ببيجن كام تشاوا انفاق بكن قولي العفو تشتيقو هم خدي بكن ويش خرا بهلن وايه زيادة بدن عفو معناه ابا تشتيقو هم قالبن خدي بكن ويش خرا بهلن وايه زيادة بدن مالي اكا شو معنى الفيد كذا يعني سنر وينينا
سنر انفاق تنه از سینوره کی دیجی هنک دیجی سینوره کی دنه tam از وکم آنها به پرسی بله صدقه امجبو في الدنيا تندكن ان دنيا ويا اللي درباست بس صدقه معلومه انا سينوري صدقه لكن سينوري خيري ما اف دنيا معلومه انسان نفسه انسان هنجيت محكاره وهنجي دنيا بشيرين دك بانسان انسان دبقي ويل دنيا تاني بمينا بله عمري خو مقايسه بعمر دنيا دك انسان نفسي وصى شمارغه يعني وصى نرحته بله دبقي ازي جواك عمل مو دنيا ويكبه معلومه الدنيا كاش چقيس 1000 سال چه بويا این دنیا وهايه زمان پیغمبر ما چند سال در باس بويا 1500 سال وای در باس بويا 1450 سال در باس بويا دبقي اوشي 1000 سال عمر بك هل بك انسان عمري حفتي سال 8 سال بلا 100 سال به انسان عمري كنا جرق جو فهم بك جو چقيسي انفاق دريا خدي ده بدا جيره قنجيه والريا خلويده فرحتر بك والروحيه خو زيادتر بك چونكي د قران ده خدای تعالی وصف فرمان کړي ګوتیا او اهل ایمان نور اوان روحنی اوان لپیشاوان داره پکی کیجان روحنیه یقول پیشا مهره صدقه بله صدقه وعمل قنجه وعمل صالحه دبيروش كي ناصر الدين خوجا رحمه خدای لبه تم دخواست گو تشکی عبرت بده ناسکرین جماعتی را بله گو هنجي دبيجن ننا صادين خوجايا بهلول دانايا دبي ون دابويا قدر كي وهاتيه دبيجرا قوتنا جماعه تركي دبو والله اشبوم جهنمه حبك اجر شمر لازم بو اشوم جهنمه گو كاتا اني گونا گو اشوم گو وظيفه دار لو دشمرا قوتن تو اجر الفدنينا گو ما جهنمه چاو اجر وچيد به گو هر کس اجر خوب خورتينه بله رجع شيء إنسان يقول هم أجري خب خورتينه وهم روحنية خب خورده به بله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم دبر روحنية وان لبيشوان ذي كذا والتنشت وان الراستي وشبيجي ذي كذا بله هجامن نها د سورة بقرة ده ما أنا بحث كم أقول أو كسي إنكو مالي خوه بالشفو بالروش بله بالدزيو وشارتي بله دريا خده ده بله أو كسي إنكو خلاصية أو كسي إنكو متقينة عم بيجي كسي إنكو ربي عالمي تصنيوان ده ما يقول ربي عالمي كو دجنتي ده يعني در رجاء آخرته نوراوان بيشوان ده كسي إنكو صدقة ده أبينا تمام يعني تدي جانا حديثك جه بيجي عليكاريا في دست ده برا في دست نبينا وصايا نفسه جا مثلا قرآن بيروز ده بيجي يعني حكا أشكره حكا بشارتي وش أخي أمي شو بكن يعني تدي احنا كس مثلا عليكاريت كقناج ايضا ربا ميناك ببا ارنكك دما وصابه مرو هشكره بك باشه دما قو مرو ببا ميناك وببا مثال جهنكاره وببا وسيله جهنكاره واوجي الما بنرن وقناه اوجي وك ما بكن او عمل قنش بكن مرو بهشكره بك باشه كيجا مقبوله يعني بشارتي مقبوله راستي من الراستي راستي امر رسول خدي او اقومرو بدزي خيرا بك يعني جبوكو كاس نفس بتر شي نبا وناس انسان شتر نبج ما شاء الله يا تقاسي زرام كي جوميرا جبوكو كاس وصا نبجه مرو بدزي بك باشا لي بالي زكاه بدزي شي نابل هشكلتي بدي زكاه لو را فرزه او دستو تدا زكاه فرزه بله لانفاق مرو بدزي بك تشيتلا دما جو انفاق كي تبكي لبيبه ميناك جهنارا باشه ويجيبك تشنابه مثلا هجام الدم عثمانيان ده بله طبيعي او وقت بيجن يعني هم ري والريبازكا وقت بيجن علمي جمره اشتنا الريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده چونه هاتنه كسي الدم عثماني ده مثلا ميناك örnek وان هنا ام بيجن الصباش بيجن قرار تماشامان باش فهم بكرش محله كي محله كادور ام بيجن جي اسطنبول جي avcıları از با İstanbul'a belki zanıbır. İstanbul'da avcıları vakako biçe altın izlede Üsküdar'ı. Bele. Sa daha mahallen cev cüda ve ayrı ve dur. Bele. Diçin vak biçe avcıları radbeçe Üsküdar'ı mahalleye da digarın van dükkanada. Sa tem ba dükandar ya kat ukakova ke kat deyne vak biçe niye halkı veke deyne defteri veke
بعد كم مثلا الجوري بتشاخ ولا الجوري قبلتها مش 10 روبيات بيجي وانا جيب به وانا جيت به ودشة نعود بينا نه أو كسي كو أبدا جا إيفارته مثلا كسي بيجي عيد كشرم دك دور دا درباس به كازيت كن خديه دكان ورا بينته تند بيجي ورش خورا دانستاندنه بك اف مقبوله قال لك مقبوله اجا هري باشا نصا اف قال لك باشا ليه بلتشتكي مثلا ام بين مزقفت شي دبه مزقفت والميدان ونفجيه ومناره ونفجينا وعقبه سرنقرتيه مزقفت مالي خديه بله ترابي بيجي سيدا جي امام ربي بيجي سيدا والله تشكرنا مناره كيل سرمه اش بوكو تدي انسان يدنشي وقتها ببيشن وببن ميناك شوارا او جرابن بي والله مناره دنجي سرمه دما غونيته تأب خيرته مزنا يعني مهم نيته نفسها نيته بله نيته مرة باش به خاص به اجاد بله او حديث من الشرح وي حديث بكرا دبي رسول خدا قوتي قون تشش خور بخوزن غيرك هون جبراي خوي من جي بخوزن جا يونس امره رحمه خدا لما اذ ايات اذ حديث شرح كريه بالتركي معلومه قوتي اقصى قال بير خوجه هيش بالمسي حال نيجا امك vermesin حاجه bir gönül yıkar ise sen sana ne sanarsan ayruğa da onusan 4 kitabın manisi budur eğer var ise ica muguheran bu vargaran bu zamanı Kürdi zilamek piru spi lenizdan bir revşçiye bele bilaqat nara hace dama dilan bişkine او دل تخت خدا لدر نریایه بدبخت دو دنیای کسی دلان بشکینه گوته چیز نفس خورخواست خلقیر چی وصابو خواست معنای 4 کتابه او تشتک دینینه yani 4 kitap ده هم الزبور ده هم التوراة ده هم الإنجيل ده هم القرآن بيروز ده دبيجي تشرش خورخواست جبراي خوير مسلمان جي بخوازا تبع يونس امركر اوجي تابتوك امرا قوتنا كاوي هي وصا بله تشكي سجلك خوش كريه از هم Türkiye بيجي هم Kürdiye بيجي bölersek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Hake empar ve bakın emeter bibin, hake emperçe perçe bibin, emetine bibin. Ama mesele eve. Malume vak beji alikariya Müslümanı, alikariya embejin kesin fakir, kesin derdore mego peşi. Ev mühime. Eve alikariye beguman mesajek jidide embejin ولاتين شرقي نصا بله مساجك دده شفاكي دده دوردار ما جبالكو رب عالمي امر كريا جبالكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ري وريبازا في كي باش اشكري كريا هناك حديثنا وصا خوشام دچ مال حديثا بلجه چي صدقه كبري تندك كبر وصايا كبر محفتك سيلدك مثلا كبر ام بجن بوز بلندي ام بجن نفس مزني النفس اخو مزن بك بله نفسه مزن جبو انسانك متقي جبو انسانك مؤمنك يجي وقت دجمنه يعني زبورن الرسول خدد حديث كده فرمان كده قوتيا لا يدخل الجنه متكبر قوتيا او انسان خديه كبربه او ناكب جنته الله حقا مهمه يعني بله بس وصاير يعني انسان يقول كبر بيرهبه او ناكب جنته تشكي دي جهه بله ما حديثك دي دبجه دبي جاميري بنوي بأعلى علينه وقرتيه بوده قرداي ويا بني جاميري الجنة ده ده أعلى علينه ده بقلب وقرداي وبني بخيليه جيد جهنم ده بقلب وقرداي دبي أو إنسان حديثك هذا دبي إنسان جامير تقاش فاسق بشي ويتعالى ويدخل جنته وإنسان بخيل شقش صالح عملي بها بيجي نمشي بك وكعبه يجي ده دربه هرج طواف بك دبي أوج جهنمي خلاص ناظر اللهو جهنمي ببينا الحديث صحيحة مالي بجا ما الحديث يديه دبي بني جواميرية يقول قنجيب خلقي بك والصدقة بدا وإنفاقات رياق ودي بدا دبي بني ويد جنة اللي بقول بك على علينا بقريداية مالي ويدكشين أخوه ما شاء الله بله وبني بخيل يجي وإيش كوسية الجهنم ده بقول بقي بقريداية وي دكشين أخوه هجمة خويا تعالى ما حفظه ما بك آمين إن شاء الله تماشاوانك جي مساج شاندي يا راس في مساج ميجي خواست از برسك وصل جي برسن دوینا برده وجد کار مساج خوب بشین مساج وتن دوینا برده لگر صحبت ما مساج وجه هر وابخین تن مجاره مجی دولمند بفن بالی کاریه و هجم وی گوتیه
براكي أحمد تكين قلت كيكو حديثك بجيكو بداينا صدقه مال كم نابه بداينا صدقه مال كم نابه وش أخي صدقه بدن آيات حديثك هذا شيء نفسانه قلتيه شو آغر دطفينه صدقه شيء جنها دطفينه وصحيح نها ام حياته ام مكانك مقوم ام مقدس حزتي ايب مثلا دولمند بو پرزنگین بو چخا پارود کر حقوق ربي عالم ده چخا پارود کر حقوق ربي عالم ده مرم نبیشه کو یو از ددم نو مكان ببا مثلا بزنو كزنه دبك تزام به جامع جامر كزنه ده كزن او تشكيفسا بلا كزن شو لا ده پازه پس برابو خو جا پس دخو اما دستی خود داخل مشکاوی چه خورد بیه نبیه نه مسئله یعنی تمغال دا همه یکسر مالت زده نه معنی یعنی وصحيح راستي مرو مال خو دريا خو ده مرو مال خو بده مرو بويدانه فقير نابه دو قرآن بيروز ده خويا تعالى بيز الشيطان يعيدكم الفقر ده الشيطان وب فقيريه دي ترسينه شيطان دي بيجا هنا فقير ببن مدن حالبوكي بخويا تعالى جنة جوار وعدك دي بيج جنة بدن ودي جنة كذا مرو بدانا مال فقير نابع اصلا فقط ايرو پسگرکیا مسلمانا اساس ندانه از بنی يعني اساس پسگرکیا مزن قدنا عالم اسلام دایا ان تشتي مزن او قوم مسلمان نادن نزانم بدن يعني نعلمين دانه بنا انها لافريقيا انسان گوش برچینا دمرن هنه نوسا ام خبر عدد بهيسن فكي عجبا تبهيستي السروي عرده حتى انها گويا كي فالله جبرچيا مريه جبرچينا مريه تبهيستي يعني ناز بني چرا كم يعني چونكي آلیکاریه جمعیت وانی آلیکاریه و درنک فالله های آلیکاریه پرن لناو اوروپا تا و به امر پاپانه به امری وی پر دبن و زیده دبن و مال ددن هف و ددن افریقا وان انسان افریقای گو فالله هن وان پی خلاص دکن و او جبرچینا نامرن و ددن مسلمان هاشی لی بلی بوی شرطه گزارو که وان بکن فالله میسیونری يعني میسیونریه بله حتى أذكارم فيجي جوارا بيجم بين هاب من 11 سال من مقالة نويسان بود حقي جناي دوغدا موسى قوتو ويشاي هنا قالكي اف تشكي ولا ابسورد قبول كر وياو تو قالكي مبالغتك ياو فلان جمره مقولنا مقاله در حقي اف بو مقول اف ترور يقول جنهال جناي دوغي بله وقلت شي دبا مگو بدست پاپایا و بدست فالله هد اوروپایا و دخوازن گو کرمان جمال ویده کرده ما بکن فالله اساس مقصد وان هذا جبرينها بمهكي بابازك معلومه الازميري هاتيه قرتن او افاده خو وساده گو مقصد ما يكي جوان گو مقصد ما گو ام زاروك كرمانچا گو ام بكن فالله وام مسيوناريه جوانا بيجن غايا ما ابو اف كليسا مش بوه ما تشكيليه جو تو هجام قرآن بيروز حق البرمه حق بحثا اليكاريه صدقه انفاق زكاه فطره يعني وقت بيجن اليكاريه مؤمنه انسان دكه كافر ويكي هش قرآن ما دقرن او بخطاتبيت كن والمفت قارين مجد كن واخوه بله يعني دبن بينا مرج شعبي خب فينا فراستيه كمان يعني ام بدن انا دبي يهودي ودما جزاروك وان تشي دبن حبي مزن دبن 10 سالي دبي بنا كوريما دبي كاس دبي دنيا دلوبك بلاش نادته جابك ناني بلاش تنيا بنا كوريما نبي تو البلانغازا وغيري والفقيره وغيري تو اليكاري وان بكي تشكي وساتنا الفي دنيا تو تشكي وسانكي في تنبيل كوري خواتك إجا جرك أمشي في تنبيل كوري خواتك أم بيجن بنا كوريما أم مال خدايا نمال مايا أم أمانة شينا أم قدر كي حياتي ما كات شقيسة دوام بك
عمري ما شقس ما مستر في مالي بمينن ويبدو ما جهن كدر بمينن وأب إنسان جو براي ماي مسلمان حقي وان مال ما هي دم جو فقير بن واحتياجه وان هبه حتى أهل أفريقيا حتى مسلمان أفريقيا والكوجان سري دنيا بيجي جو احتياجه وان هبه ام لازم ام قنجه بوان بكن آلیکاری بوان بکن به آلیکاری چنابه مسلمان او گو دیارگان به یعنی گو خیلی خوشی بفکره نگو همه نفسه خود بفکره قنجی او گو تو دست خود بدی هی انسان دن انفاق او نه گو تو پرا بخی قاسه خود و بری که خود تجه بکی گرک امجی زارو که خروس آبش معلومه ایرو 29 کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم وان 10 روزین داویدا مزگینی دابو کو وان 10 روزین داویدا گرن لی مقاتبن گوته هم مقاتبن هم جی دیار کربو روزه لیله القدر دیار کربو بکی ایروجی روزه لیله القدر به کو ملائکت مثلا تن سر به دنیای کو مر دستی خو که ما بجه یا ربی تی مسلمانن ین سوریه مسلمانن عراق مسلمانن ین عراقانه مسلمانن ین فلسطین و غزه یا ربی آلیکاریان بی بکی ملائکتک ويدا عيام راكب الباخ ودي قوتكو عفدك من دعاتك إنسانك مسلمانك وقنديتيه قد بتشافي خونه جيرا دعاتك بلكي بخاطري وي ماجي عفو مغفرتك إن شاء الله لا مرب خدتني نفكره دردور خو مرب مسلمانا بفكره أفجي بيجمان برپسیاریه کامروایه اجازه من مسافته خود دوام بکن صاحب بیودانه که هم بدلی راکی مزافر حاضری گلو ایران منوته هر دکاج مجلی راش خو کریه لا تشيرين تري رو لا ولا تشيرين تري hasretin kurşun gibi düşer zaman ya Resulallah. Kelimeler hoyrat ikindilerde çağırır seni. Gözlerim sıcak bir nefes gibi tutulur sevda nöbetlerine. Tutulur hasretine. Seni sevmek adına ayrılığa isyan, dağlara sabır ettim. Ve katran ve zif gibi toprağın tenine ilaç. Yağmura hüzün sardım ya Resulallah. Adını isyan koydum aşkın. Çiçeklerden önce ayrılığı çektim içime. Ne olur, ne olur ümmetliğe kabul eyle. Gurbetindeyim hey yar, sılam çok uzak. İklimimde hazan var, yeşilim kurak. Kuşatılmış her bir yarım, her yanım tuzak. Hiradan bir rüzgar ese şimdi içime. Hey yar beni alıp bu diyardan sana götürsen. Şimdi içime hey yar beni alıp bu diyardan sana götürse.
Belinen olsun şimdi beton şehirler, bir hicret kabul eyle, var da bir yol gel. Göz göz olmuş yaralarımız, bir derman bekler. Sana selam, sana salat söylüyor gençler. Hey yar, hasretinin çöl yolunda yine garipler. Sana selam, sana salat söylüyor diller. Hey yar, hasretinin çöl yolunda yine garipler. بله تماشاوان هجا پروگراما ما برنامه ما دوام دکه دمه وسط دمه که وسط خوش ما دوان دمان ده بگمان دگوتن که دعا زیاتر تین قبلاندنه تقبلن دعا قبول دبن دعا و کسی که وسط لبر صفره و لبر وانه ايش مره جي دعا بكم يجي يا ربي اوفان كسين كو لفيدري تخبتن يا ربي تعالي كاريون بفي رزايا خدي يا ربي ام رزايا خدي قزانش بكن ان شاء الله ادعيك وصاك كنت تاني بس مرمان مالا وغفا خدي بيخمبش ورازي به وقالك مساجي ويشتن هم جبو وقت دعات كن وجبو ما خدي بيخمبش ورازي به او كسين كو دعات كن ددريمون دعا در باست به او كسين كو ايدي ان هاي دعا بكن او كسين كو كنا ها تلفزيون خبر كرنا خدي پیغمبر جوا و جمر راضی به ان شاء الله دعای هری مزنه و کو رب العالمین جمر راضی به هر تشتما بخارتینا از جاب پرسیو بکن پرسیو ج پروفسور از پرسم طب دفرت جینا مهنك باسا فتراجي بكن معلومه ما كان مهمه رمضان زياتر فترات ده جبركو رمضان فطر هجا من بوك بيجي معناه وتم شيء يعني معناه فطرة أو كان بدنا مرباية بله معناه صدقة سريعة يعني أمكان هو صابجة صدقة سريعة صدقة سريعة يعني أو إنسان يقول خيط على خلقيته ويكربه وهاتب الدنيا شيء بجوك مزنبه كشبه كربه صدقة اللي كذا أو فطرة صدقة اللي كذا يعني شن نفوساتها هبه شقيس نفسه إنسان بن دمالات الهبن هر يكيت فطركي بدي صدقاكي فطرة معناه صدقة سريعة يعني إيه إنسان يقول حياته خو لوي مالي درباستك چند إنسان بن چند سريع بن فطرة وانتي بدي يعني مسألة فردا كسي كو جشتنا رمضان نفسه بله نا مثلا بيجي هناك دروجة عيدة ده مثلا تين دنياي أنا قروجة فترة هات من الدنيا هم رمضان هات من الدنيا بدي هو رمضان ده مبدأ أم بيجي زاروك كي كو تشيد بأما يعني مثلا إنسان يوصل هنا زاروك يوم تشيد بنا ما يعني مريد تشيد بن أو مريد تشيد بن أو نتيدا أو نتيدا يعني مهمة ورمضان بيجي رمضان روجك جيبت بيبدأ إيش روجك جيبت بيبدأ تمام مالا تمام هجين بدنا قالك برصاتنا أمسا برصات برس فينا بسا وكا شابراس سوري تبسا أبنكي أتناخب زور درمي كلام كلام دبيجيكو براكي ما حكمت نفسان دي جمرة ودجي رازي بج ديار بكر قوتيه دروجين تايبت تا صدقه داين دروجين تايبت هنا مثلا رمضان ده özellikle دوي ما ده دوي روجه ده معلومه خير مزن ده اوقات مزن ده ودمكان مزن ده مثلا باش مثلا بيجن روجه جمعه حفطه روجه جمعه تو خير كي مزن بكي فرايني معلومه دنا اهل ما كرمان جاجي إيفارا إني خيرك يتك نوسا بله الذين نان در دخل شيفيد بن جيرانا را شبي إني جبو شو صادق جبر بخير إني مزنة تخير كي بك خيرات مزنة ودرمزان ده خير بهتر مزن دبن قات دبن
يعني خويا تعالى تده خير بكي دب 100 خير ماله و100 خيري بكي دب 1000 خير صلاة الرحيم جراد بجنب ساز بورن صلاة الرحيم او قومرو سريع بدا اقرباء اخوه او معناه صلاة الرحيم او ماله يعني دو سري بدي اقرباء اخوه تو وان زيارت بكي تو حالي وان ببرسي خاطري وان ببرسي او كسي قطع الرحمه بكن خويا تعالى لعنته اخو الوان دبارينا وانش فاسقه قبول دكه نعوذ بالله يقول قطع الرحمه بكن معناه قطع الرحمه يعني ببراي خورنا بيبن بخالي خورنا بيبن بخارجي خورنا بيبن بكراي خورنا بيبن بله بكره خالتي خورنا بيبن بخالتي خورنا بيبن بخوها خورنا بيبن قال هنا وصل اجاب سزت شكي بش ما دام اقول كرو اب واقرب وفلان بفان صدقه داينه بروفيسور نعم مثلا ام بيجي مالباتك مدا ام بيشي صدقه ام بده اليكاري ام بده مالباتك ام بيجي يكي روشاوي نباشه ده اقرباء عنده ام بيجي برا خال به بله خال روشاوي نباشه بله يالنص خال جي قهوه خانه جي درناي لیستکو فلان بيفان جي دكه ميجا خو جيناك ام بيشن يعني انسان كي نباشه او وقتی وی و امبیشن بدن ویجی تندرستی ویجی باشش بخواب ناخبتجی جکا می چه وضع بده بدبه بله ما شاء الله بله خير بدبه خير بفالله هاجي دبه و بالانسان النمسلمان جي دبه فقط زكاه اخو امن كارن بدن فالله يقول نمسلمان بدون كاري زكاه اخو بديه ليه بله انفاق وصدقه ام فالله هاجي دكن يعني لخال زي دشة لخال يقول مش ناكا جي دشة بله فطر اللي دشة فطر جي دشة بله تشتي يقول يعني او تشي يقول زكاة لي دشة فطر جي دشة صدقة جي دشة بله عيني نشوف بله ما شاء الله يعني اما انفاق تكاري بدي انسانك يكون حبكي دولمن بجي اما احتياجي ويشي بو بتشتكي تكاري بدي ويشي يعني اما زكاة الله قرق فقير احتياجي بله ما گویی چه گویی کسی که کوسا و شرطی بده اوینا مقبول موینا برسواند و کسی که کوسا و شرطی بده مقبوله یان کسی که آشکاره شرطی بده دماغو ببمینا که آشکاره به باشتره یعنی وصا يعني بفكر تتشكي دا وكذا كديت وشنات دا او يجي جو فينا دا يا شيخ خوشتر هي خيرات ما زنبو خيرا مرواج ما زنبو بنسا خيرات ما زنبو بله عينا هجم جا حقا برسك خوش براكم حافظ شانديش مرا حافظه جزا خو قوتيه مثلا صدقه هنا سازين سيفيل هنا بله صدقه الوان د چناچ اويك قوتيه ياد دني ياد دو قوتيه هكا مدابه وان صدقه انج فطر مدابه وان اجل وان د چن زانم ويجي قوتيه دكبه دوسا صدقه وفطره ازبني نها اب مسالاتي قالك مهمه يعني راستي افرس زيادة مهمة شرا حش جهة زكاة هنا نها صدقة تشكيدنا وزكاة تشكيدنا هم بيشن صدقة تكاري بدي كيجي تكاري بدي ليه اف ستقة افقو امدي بيجن ستقة جوارا ندي بتركي سويل توبلوم قرولوش يعني امدي بيجن او عجبا خير لوان دا يعني زكاة لوان داره يعني نارا خير لوان داره تكاري صدقة بديوان للزكاة لوان داره نارا عالم دبيجن زكاة لوان نارا أهل الفقه ودي كتاب الشريعة ده كتاب الفقه ده دبيجن خير زكاة تخوات تنكاري بدي درنكا تنكاري بدي ستكا زكاة إخوة زكاة إخوة تمام بله شرا قلتنا خويا تعالى نافي وان تنهي دناف حشتادا جيكو زكاة للصرف دبه حج هنا القرآن ده أو خويا تعالى بلي كرنا قلت إنما الصدقات للفقراء والمساكين حشت حب قلتنا بله فيجا محمد عبده هيا بفسر كاوجي مفتي مصريبو جرى قلت محمد عبده أو دبجا أو جمعيتك يان درنكك يان ستقاكي طلباء يتشتري مشتكى وان دخواندن وان دشينا نال أوروبا تحصيل دكن وجبوغا آلي كاريه بالدين بكن وتدين مزن ببن دمقامني مستر كيفن وتدي جهد رسمي فرمي وظيفة بكن أو إنسان جوان طلبه وسا يتشترمش تكن دبي زكاة نواجي داره نوان صدقة داره ما شاء الله چونكي وفي سبيل الله أبدي كذا في مادة دبيجا أو مفسر وصاد دبيجا
بله راستی از بخوجی او درنکی که گو حقیقتا از زانبم گو طلبا یتشترمشت که وان بدو خواندن و جبو ریا خوده و تدی وان مزن که انسان فقیر بدست وان دگره وان دبا مكتبه ودبا انوارسيتا وان خلاص تكن تدي مكتبه خلاص تكن ودبن تكفن دولتي ايش تكن وتدي تكفن سر ايشا وايشا مسلمان راس تكن تكاري بدي وان در نقاشي الجماعه بما رو كار بده بله كاجاس مساجين اما الصدقه تكاري بدي هر كسي مفهم كده جام بله شكا جاس مساجي وان بخينم كسي كي مساج وڵاتێکی نویسان دەبوو هێژێمە تەبێ دڤردا di fitra da mesela ana bavê min telefonê min kir gokurê min dana fitrê xwe da me bike wekîl min jî got wekîlê min belê tu karî wekîl divir da mesela heta ku bavê merva hebe bav dide ya mesela tena serê xwe dikarim bidim fitrê xwe tu karî fitrê xwe bidî heta tulkî de bifitrî tu fitrê xwe li wê de bidî çêtir e belê yani ez li vê derê bidim çêtir e li Urfayê tu fitrî yani te roja xwe talîl vê de te xwar em ê bêjin te îftara xwe vekir wek sibe em bên hûn vê de ne tu li vê de bidî bixêrtir e ama bavê te jî kare wekîla te bide hêjê me Halit birakê me Halit mesaj şandê gotiye selamu aleykum ve aleykum esselam Halit gotiye 3 kilo düşûna 3 kilo genim de meriv 3 kilo birinc bide qê nabe ez benî nabe lewra birinc ne qûte qût nahatiye hesab yani belê ha birinc nahatiye nebuya qût belê xurme mewîş ceh genim em ana qûte ama pirinç mesela nabin nan malume nabu qût yani ne wek genim nabe her tiştî birinc zêde girarê pê dijê çê nabe belê hêjê gotiye selamu aleykum ji Qonyayê me ve aleykum esselam birakê savcî savcî navekî xweş e ya gotiye fitre li kî diçe û fitre ji bo çi ye me got ji bo wek bêjin ewka bedena merve li kî diçe biaxilebî belê li însanê feqîr diçe yani kesê ku derdora we bin û feqîr bin û ehlê ihtiyacê wan hebe û eqrebayê we bin hîn xêrtir e û tedî mervê we bin hîn xêrtir e lê got ne mervê we bin jî û feqîr bin cîranê we bin û hûn wan nas bikin خير ابوان بكن صدقه خو فطره خو مقارن بدو عزيز شش طبي از باورم افينا مثلا مذهب ما شافعي دا مثلا كسين يكون حال جندن از باورم في كدكن فطره خو ددن مالي جند بله ام بجن ام سيناريو كشكن هجام تشد به سيناريو ما مالا زنجينه يعني مالا او كيوي هي ام بجن مالا ناره معاش وين هي يعني مالاينكو معاشي هبه لنوچه لا لنوچه لمثلا ملايين فقري فقير ترهنا لورا انسان جبي فقير ترهنا مرفي فتره شو فهم كه 3 مليار ونيفاد نزيك 4 مليار معاش تسينا نه فقيره مرف فتره شو فهم بك يعني فتره الفقيره دتشه بل الفقيره دماغو ام بيجن ملا ماشي وجه هي لي زاروكي يبرن كيم ناغ يعني بوان نكاره دبارچنا وان خودي بك او كاره فقير بكاره فقط از وسا genel olarak dibêjin yani umumen insan ego maaşi wî hebe ortalama maaş ki wî baş hebe hepcî de karba xwedî jî bike xwedî bike zekat lê nare û fitre lê nare insan ego zekat lê naçe fitre jî lê naçe wallahi belê zekat û fitrem cihê wan yek e ew ne ji wan înfaqa ye ferz e ev çünkü hêjê me tişekî mühim diciye ser fitra na mesela Diyanet îsal fitrê 19 lira diyar kir. Belê. Em vîna serarast bikin, bira însanê me ji baş zanibin, evî 19 lirê ji bo yên feqîr e. Belê ego yên ku imkana wan tune ye. Kemasî ev e. A herî kême yani. Belê, yek heye mesela maaşi wî 10 milyar e. Di vê meha Remezanê de çend milyar xerç kirin? Em ê bêjin, sibehê êvarî çi qeys mesref kir ortalama? پنجی ورقه سبه پنجی ورقه ایواری مصرف کرد سر نفسه و پنجی بده وجدان اوه عدالت اوه لما گو 19 بده و چه ده به فقط بکی ماسی چه ده به
مثلا هجام خدای تعالی او انسان گمالی وی زیده به زیده جد خوازه مثلا هجام تدي نها لتركيا اف 19 ليره ام بجن اوروبا تدي امكانو دبارو او بجن برين اصغاري بله او انا بتشك دي بلنترن زيترن دفرت قسطاسا ما ام چو دينا يعني قسطاس اوكو كسكي كو بوي بري روج خوتير بك يان جبو جارك خوتير بك جبو دو در با خوتير بك دو جارا سبه وی واری ايكا 20 ليره مرف تير جنابه بله بله مرو تير دبه ortalama يعني هر نانك شراب كره بانير زيتونه كي بكره 200 غرام گوشت بکری اما به سبه بگی چوربه و ایواری بگی چوربه و بنام تو کاری بخوری بله بله اداره دبه و آوی دبه خود تو کار آوی شیشه آوی بکری اف دیانت اوایا حساب کریه ایجا انسان گو معاشی وی کم به و فقیر به 19 ورقه وی بده لی انسان گو زنگین به راب اوجی 19 ورقه بده ابن عدالته ابن وجدانه لورا خوی تعالی زنگینا زیاده تر دخوازه بله من دفردا مگو پنیر بکره پنیر فکری پنیر پر بها بیا پنیر جو پوش سی ورا بانو پنیر حقیقتا بها بیا بله پنیر به بهای و بله پنیر جربه کره هونان دی گرانه ما ریپود زال گرانه هجم گوتیه کو ج سوریه مساج مراته گوتیه ایوارا و خوش به سلاو المکریه و خود پیغمبرش ترازی به گوتیه اجی فقیرم گوتیه فقیرت مساج مرشانه اما طبعا نورماله دسير كذا هي فقيريج اصلا دفي مرف نقطه اوكك لدينا يعني فقيرتي شيء بلا اوجي فقيره بلا بجاء انسان يقول بس فقيره بجاء فقيرم قلتيه ازهم صدقه ددن من يعني فطرات ددن من واوجي دبجاء يعني از شغا بدم يعني كتير نواد ودليه قلتيه از شغا بدم از بدم نادم موسى اصلا قلتيه منها يا راستي دماغو گلکی بیچاره به و در دوراوی هندکی دیدنه اما بیشن آلیکاریه گو پیدکن هندکی دیکن مثلا بین سب فتره جیر گلک نهاتن اما بین 10 فتره جیر هاتن و ایویجی 6-5 فتره وی هبن کار او بده زاروک خوش من گو گلکی فقیر بله اما چی انسانه گو هیا یکیش خواه فقیرتر گرک کاری ببینه اف ادعاءاتك مزبه يعني شي انسان يقول يكشف فقير هي معك البته عقل هي تمشي يك هاتيه با پیغمبر عليه الصلاه والسلام كفارتك جر ابويا قلت يا تشتغل جنبتنا فلان قلت يا والله كل مخرمه ما هي يقول تمام كل ما خرمه بدا يقول يا رسول الله والله تشل مالي متنا وزاروك فقير يقول هرب زاروك اخو يقول هذا فقير مالتا بابا او كسين كو جي سوريا مساج انا قلت نافم نبيجي تنبيجي خودش ترازي وزناوي تبيج منها انا خود پیغمبر ترازي بكش بو فرصته مجي برسوانده لا تبغى خودش ترازي هي خوشتر بنا مالتا بابا خودش تج راضي ان شاء الله از بارم تگو هجم یک حقیقتا وی مسئله ما جارک دیجا ما برسواند بو از بارم خوشا گله کسان چیت فازن دیسه جارک بیزن کسی که کوسا دین داره ام بجن دین دا بجن ته دین دایمن از دین داره تمه لا درما متنه امکان متنه از خوازم بدم تجی اما روشا مجتنه تزکات خو بدی من از وی پری وک زکات تا وک دین تفگرینم دبه نابه از بني نحوجيكو زكاة خو بديه كارو وي ديني شنو زكاة بحسبينه هاد كارو بحس نحوجي بده فلان كارو وي ديني بي او ديني من يقول جمت ابويا ممكن اشترى زكاة اشترى ناستين يعني خوش كرن لازم جبيره خوش كرن ايجاب ناك شو دين دارته شو دين تمام او كذا هما تو ندين داري مني نحوجي شكاري شير نبيجي اف زكاته منه نه مجبوري تو به اف زكاته تو قاري بيجي او دين يتم مراكش مجابر مراكش بله بليت هجم صدقه باشا صدقه وفطر دفي برسيدا چوار لير رودنه يعني كسي كي كو انسان فطر زكات لي داره فطر جي لي داره انسان يقول زكاه لي داره فطر جي فطر لكي هر زكاه جي لوي داره يعني جهه زکات و جهه فطره یکه هر دو جی فرزن وجه صدقه دیتر انفاق
زیده گوتو قنجیه بخلکه بکی و مال خود ریا خود ده مال خود خرج بکی او تشکی دیتره تو کاری بدی دوله من داشی مال خود و ایشوان راست بکی او چه دبه یعنی اما طبی یکمین فقیری و یتیم و مسکین لسروانن بله هجه من حتی جدسته ما هبو ما پرسه گل ما دا پرسه کادجی هات السلام علیکم گوتی جی استانبول دنفسینم کسی که کو ایتیم مرف تخوازن بجا کسی که ایتیم از فطره بدمه لید بجا روشه ویجی باشه زوجان دیه روشه ویجی باشه اما ایتیمه نه روشه ویجی باش به یتیمی نسبه فقیریه الا دماغو یتیم دولمند به زکات ناره تو کاری زکات خو ندی يعني وش غدوه مره ایتیم جی مره ناو لدینه ما گوتو ایتیم بصا حتی کو بالغ به بله یتیم ذاتن ایگو حتی کو بالغ به شخوا ما انسان کو زوجی به درماوی باش به و 40 سالی 50 سالی ما همگش یتیمن باب مودی همتونه نبره شيء ويا يعني انسان کو یتیم به من زوجیه و درماوی باشه نه فقیره دب زکات خودتون نادی هکه مدابه مثلا روشی وصاد مدابه وان تدابه وان تشنابه يعني تشنابه دماغو خيره يعني خيره نيته خيره دايه هگر تو زاني بيگو او انسان کی دولمنده و تبل حق دايه يعني تنب جه دايه تو ديسه اعاده بكي بخيره و تو کاری بي شوه بله ما مستمن پروفسور دکتر موسی کاظم یلماز ایرو میوان مبو خود پیغمبر راضی به خود و روزه مشرف و روزه گرینگ دماغانی جمع هفدو موی صحبت خوش موی تشتین کو رب العالمین امکانو در فت تام و تکنولوژی مجی خوگان ده گل یا ربی ده هر کاری مد دوان ایشیم باش تا بدی ان شاء الله خود پیغمبر صلی الله علیه و آله مسلمان گرگ حیوان جوان هبه گرگ آریکایی به بکن و گرگ نفسه برای خوی مؤمن و نفسه خوی بحسبین بله و گرگ قنجی خوی زیده بکن بله چه انسانی گو فقیر بجی یکیش خوی فقیرتر گرگ بگره و ببینه و اوجی خویینی قنجی بگه بله گرگ کس به قنجی نمینه و البرزارو که خوی ام زکات خوی بدن بنا ناس بکن به ام چوات دن بدا بعلمن اوجی بعلمن دانه نگو بلا ما ببینن زارو که میگم چرا زکات خودن چرا ام فطره خودن ام جوان راجی بیشم برای اوجی زانبن قنا مظلوم قنا اوجی بدن بلا اف گلنک و اف تقالید اسلامی دوام بکن مالت حتی روز قیامت خودش ترازی به جامد اصلا نزدیک دقیقه من معي ام صد دعایه کی بکن حتی بانگا اورفا چه دبه بله كانت الدستي خبرك عم دعوك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ربي بزبو دنيا دا خير لا الإحسان إلى آخرة دا خير لا الإحسان إلى يا ربي بزي جهنم عذاب دان قورياجات عمل bize nasip et Allah'ım. Biz zayıfız, biz garibiz, biz miskiniz, biz fakiriz. İhtiyacımız var. Senin rahmetine ihtiyacımız var. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin.